asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene izinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewethu asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaya ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela insizwa ziyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthula ngoba sigcwele amabele ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathi inkankane lakhe lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umemamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nodadewethu ukuthi sifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV la kwimpunga yesintu TV bafowethu sifundisana isintu sikhumbuzisana indlela eyayihamba okhokho bethu ukuthi yipi indlela eyayikade ihamba okhokho bethu uzokhumbula ukuthi isikhathi esiphila kusona siyisikhathi esidunguzelayo la abantu bewuhlubukile umsamo wabo abantu bawuhlubukile umsamo kulenkathi namuhla bahlubuka ithongo babe sebehamba ngendlela yobumnyama namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngithunyiwe impunga yesintu mayifika kumina impunga yesintu iyangixoxela ithi uyazi yini ukuthi kunomehluko phakathi kwezinto zasekhaya nezinto zomsamo mkhulu umehluko phakathi kwezinto zasekhaya nezinto zomsamo yabe sithi into yomzali unalo yini igunya lokuthi wenze noma ngabe yini oyithandayo ngaphandle kwemvumo yomzali phakathi kwekhaya kukhona into engingaba lula ukuthi uthathe isinqumo ngayo angenza umfanekiso kufika umuntu mhlawumbe uzoboleka ibhala kufika umuntu uzoboleka isipeke kufika umuntu uzoboleka ipiki into yasekhaya leyo ungakwazi ukuthi awuma ngizomtshela esebuyile ubaba ngizomtshela esebuyile thatha nanti ipiki ukuthi ufikile wazoboleka ipiki into yasekhaya kodwa into yasemsamo awunalo igunya lokuthatha isinqumo ngayo ngaphandle kwabanikazi bayo kwesinye isikhathi futhi into yomsamo asikho isinqumo sokungasithatha wena ngoba yinto yasemsamo phakathi kwekhaya okanye phakathi kwemizi yobaba bethu nomkhulu bethu esiyakhile sinemsamo okwamathongo mawufunda indlela yesintu kukhona ukhamba ekuthi makwenziwe umsebenzi lufakwe utshwala olihlala lapha emsamo lokhamba ekuthiwa umamsamo kuzoba khona umkhonto noma umbese ekuthi makuzohlatshwa phakathi kwekhaya kusetshenziswe wona kuzoba khona impepho esizothi masisondele emsamo siguqa okanye sihlala phansi senabe sizothetha ithongo lasekhaya sishise yona kuzoba khona ingqoko okanye izithebe esizothi uma sehlabile sithatha inyama siyibeke kuzona simaye leyo nyama zonke lezo zinto yizinto zomsamo walekhaya
wena njenganomuntu ophila le ekhaya okanye njenganengane yale ekhaya okanye njenganomuntu oyinhloko yakhona le ekhaya awunalo igunya okanye ilungelo lokuthatha izinto zomsamo wale ekhaya ubolekise ngazo. Ukhamba lwale ekhaya othi mawuthela utshwala uhambo olibeka lapha bese kuthiwa umamsamo awukwazi ukulithatha ubolekise ngalo ngoba ukhamba lomsamo wale ekhaya ukhamba ekufanele ukuthi luphuze umsamo wale ekhaya. Ingako umamsamo ungaphuzwa omunye umuntu kodwa uphuzwa amakhehla ale ekhaya. Uma kuwukuthi awekho amakhehla ale ekhaya sizolithatha silifafaze egcekeni silithathe sihambe solifafaze esibayeni ngoba lo khamba lolu yinto yomsamo wale ekhaya. Masikhuluma ngomsamo ngathi kwindlela yesintu singakuchaza konke kodwa ingqikithi yawo umsamo yinye yithongo. Awukwazi ukuthi uzothatha umkhonto le ekhaya uboleka umngane wakho ngoba kanawo umkhonto ufuna ukuhlaba kade sindisiwe usuthatha umkhonto uyamboleka. Yindaba ungeze ukwazi ukwenza lokho. Ngenkathi uqala manje uthenga ukhamba uthenga inqoko uthenga umkhonto okanye umbese kuyahluka ngokuthi nisebenzisa siphi isikhali phakathi komuzi wakini. Ukuthatha impepho usondele lapha emsamo ubabikele ukuthi nina bosibani bani lo khambe nilibonayo ukhamba lwenu lolu esokwazi ukuthi uma sigayile sinithelele kulo utshwala niphuze. Uyalibika ngithi angithi uyalibika ngoba akulona olwakho olumsamo futhi akulona olwani olwale ekhaya ukuthi nina nizothatha nje isinqumo senu nithanda ukuthi sithatheni. Uma kuthi bolekisa uzobolekisa cha. Ukhamba olihlala lapha emsamo nomkhonto nenqoko nempepho akufani nebhala uzothi uma ulithengile ufike umtshela ubaba nomama uthi ma ngithenge ibhala. Yizinto lezi zomsamo wale ekhaya sidinga ukuthi sizibikele umsamo wale ekhaya. Inqoko lezi uzobatshela ukuthi nina bosibani bani nazi inqoko zenu esothi mahlabile le ekhaya kusindwe ngoba ethole sifinya ngendololwane yizo esokwazi ukuthi siniphakele kuzo lokho esobe sikuhlabile. Inqoko bafowethu awukwazi ukuthi uzozithatha nazo ubolekise ngazo akwenziwa lokho. Bambalake kuyenzeka umuzi uthola ukuthi lapha kofuze umkhulu omncane welula ngezansi umkhulu omdala welula futhi inqoko ke zale ekhaya angani ila kofuze ekhaya elikhulu zingakwazi ukusuka la ziye la belulele khona umkhulu ngoba phela kuseyikhaya elilodwa umsamo munye umsamo wodwa. Kodwa ngikwazi ukuthi ngwana kumngane wami wakakhambule ushoda ngezithebe ehlabile sengizothatha izithebe ezala kwaNgcobo ngizise kwakhambule ayifunakali leyo nto. Izitsha lezi ziyefana nezitsha abafowethu zokumaya umsamo wale ekhaya. Asikwazi ukuthi sothatha izinto zomsamo wale ekhaya sizise ngaphansi komunye umsamo. Kodwa uma kuwukuthi umfowethu welulile igceke sizokwazi ukuthi sizithathe ngoba umsamo esiwusebenzisa impepho esishisayo yinye. Angikwazi futhi ukuthi ngizohamba ngiyekakhambule ngoba naku mina impepho anginayo sengicela ukhambule ukuthi anginikeze impepho. Angikwazi kufuna ngibe neyami impepho ekuyiyona engizothi mangifuna ukuguqa emsamo bese ngiyayishisa. Angazi noma mhlambe isifundo sethu namuhla sizwakalile yini ningixolele ukuthi ngimagange ukuthi kade ngagcina ukukhipha umfanekiso oqoshiwe
Ngiyacela ukuthi bafowethu siqhubeke subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Uma kuwukuthi ukhona umbuzo nawo ngalo mfanekiso oqoshiwe, Impunga Yesintu izobuya izokwenaba kabanzi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Hey,